आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरु ओइबा पाव असम नोंगजु बेंगोल हुमसुब तांकक अमदी तमिलनाडु केरला पुदुचेरी की तांकक अमखक्तंग द पांगथोकदब विधानसभा मिखलगी भोट खोंबगी मतम असिनुंथिल लोइरे मणिपुर दंगरांग मियोय मापन कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगखी केंद्र ना हाइरी कोविड-19 की येंगलगा सैंपल टेस्ट तौबगी चांग हेनगत हनबा कंटेनमेंट जोन अमसुंग माइक्रो कंटेनमेंट जोन थमनबा राज्य सिंगदा खंगनख्रे अमसुंग लेबाक असिगी ओइना मियोय कोटी 8 लाख यांगखै हना कोविड-19 की टीका कापख्रे लेबाक असिदा कोविड-19 की लाइचत अमुक हना संदोरकलिबा सिगी येंगलगा सेक्शन बवाटपगी थौंग सिंग तोकपिनबा हाइजरी तंगाई फदबा जेक्सिल थौरान सिंग ngakna चटपगा लोइनाना चाहि 95 की मथक्ता लेबा मियोय कोदिमक सुखसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदगी हेक जाथोकपदा फेस मास्क सुपियो मी अमगा की मरकता फुट 6 लापना लेबियो माइ मिट अमदि खुद सातोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाव असम अमसुंग नोंगजु बेंगोल की अहुमसुब तांकक अमदी तमिलनाडु केरला पुदुचेरी की तांकक अमखक्तंग द पांगथोकदबा मिखल की भोट खोंबगी मतम ngasinuthil लोइरे लाकलिबा लेबाक पोकपा निमित्त भोट थादनगनी केरला द विधानसभा केंद्र 90 तमिलनाडु द विधानसभा केंद्र 293 अमसुंग पुदुचेरी द विधानसभा केंद्र 30 दा नुमित असिद भोट थादनगनी तांकक निपान थोकना विधानसभा मिखल पांगथोकदबा नोंगजु बेंगोल की अहुमसुब तांकक की भोट सु था असिगी तरुकता थादनगनी तांकक असिगी ओइना असम द विधानसभा सीट 90 अदुगा नोंगजु बेंगोल दने विधानसभा केंद्र 38 दा मिखल पांगथोकनी मिखल पांगथोकदौरिबा राज्य सिंह असिदा राजनीति दोल कयागी लुचिंगबा सिंह अमसुंग स्टार कैंपेनर सिंहना मखोई की मिरेप सिंगी दमक लेजबी थादुना भोट खोमली अमसुंग भोटर सिंहबु पुंगिंग चिंगसिनबा होटनरी नोंगचु बेंगोल दा जिला अहुम हुगली हावड़ा अमसुंग साउथ 24 परगनास की विधानसभा सेगमेंट सिंगदा भोट थादनगदौरिबा सिगी येंगलगा चिक्सिन थौरांग लोकले राजनीति दोल कयागी लुचिंगबा कयाना भोट खोमबगी थबकसु लेजबी थादुना चथरी तांकक अजही ओइना भोट खोमबगी थबक ngasinuthil लोइरे राज्य की बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष अमसुंग दोल की लुचिंगबा सुबेंदु अधिकारी ना मफम कयादा पांगथोकपा मिटिन कयादा सरुक यारी असम दा अहुम सुबा अमसुंग अरोइबा तांकक की ओइना भोट खोमबगी थबक खम थेंगले लवार असम दा पांगथोकपा मिखल की मिटिन कयादा राजनीति दोल कयागी लुचिंगबा कयाना कन्ना भोट खोमली मणिपुर दंगरांग मियोय मापन कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी अदुबु लाइचत असिदा हुखिबा नुमित खरनी असिदा सिबगी पाउदी लेते कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग थोकपा चेरोल अमदा हाई मणिपुर दा कोविड-19 दगी नाबा फरकपगी चांग चादा 49.5 यौरे हौखिबा पुंग 23 दा मियोय तरुक नाबा पतुना डिस्चार्ज तौखी मसी थारगा हुजिक फावदा नाबा पाबा अपुनबा मसिंग 19,930 सूरे अदु मोइनमा हुजिक फावदा लाइचत असिदगी लेखितबा मिगी मसिंग 363 सूरे हुजिक फावदा पॉजिटिव ओइबा मसिंग 19,915 सूरे हुजिक एक्टिव केस 30 लेरी मरक असिदा मणिपुर दंगरांग फावदा बेनिफिशियरी 48,492 अहानबा डोज की कोविड-19 वैक्सीन कापख्रे अनिसुबा डोज की बेनिफिशियरी 19,930 टीका थाख्रे अमरोमदा राज्य की हक्सल विभाग के डायरेक्टर नंगरांग थोपा चेरोल अमना हाई महाराष्ट्र केरला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान पंजाब हरियाणा अमसुंग तमिलनाडु दगी एरोप्लेन तोंगलगा लाकपा पैसेंजर खुदेमक इम्फाल की बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट RT-PCR टेस्ट तौरगनी पैसेंजर सिंगना मखोगी सैंपल लौखटलबा मतुंग एयरपोर्ट थादोकपा यागनी अमसुंग मरी लेनबा विभाग तगी मखा ताबा पाउ पिरक्ट्री फावा होम आइसोलेशन तौदुना लेगदबनी हाइरी लेबाक असिगी लेबाक की मफम कयादंग असी ईस्टर संडे पांगथोकली मणिपुर की मफम कयादसु धर्म की चनबीगा लोइनाना ईस्टर संडे की थौरम अयुक अंगनबदगी पांगथोकनखी नुमित असिगे मरी लेनाना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यावना लुचिंगबा कयाना याइफा पाउजेल पिरकली
Tengnopal Police na ngarang numidang wairam More checkpost mayagi kondong lairembi manakta mioi amana gari da purokpa brown sugar gram chani taruk phare brown sugar sing adu tongan ba sapon gi case tara manga da haptuna purambani hairi Mizoram da nongna mioi ahum COVID-19 positive oiba thengna badagi rajya adu da active case ni phu sure haujuk phawada mioi lising mari chamri marphudra positive oibegi manungda mioi lising mari chamri kontra hamapan discharge tawkhre Nagaland da COVID-19 gi active case sama kunthom doi sure ngarang mioi ama positive oiba thengna baga loinana apunba positive case lising taran thoi chauhum humphuni thoi sure Masigi manung da miwali sing taramapan samapan marphuna ba paduna discharge tawkhre tabiri ba pawasi akasbani Imphal dagini COVID-19 laichat hengalakli ba raija singda sample test tawbagi chang hengat anbaga loinana containment zone amasung micro containment zone thamna ba kendra na pawtak pikre raija amasung union territory tarama thoida COVID-19 ge anoba case amasung mi sibagi chang hengalakli ba tu yenglaga mapham sing asibu nungnang ningai oiba mapham ni haina kendra na lokthokle kendra gi cabinet secretary Rajiv Awana ngarang Raja gi Chief Secretary Singh DGP amasung Health Secretary Singha awang bathaki mifam ama pangthokhi Raja Singh asida test tawgi chang hengat hanaba supawtak pikre mifam aduda multimedia amasung multilateral platform sing sijanaduna dawai bhi karai bhi haiba pawjel asi sandoknaba honagadabani Lebak asida ngarang phawbada mioi koti 8 lakh yangkai hena COVID-19 gi tika kapkhre kendra gi haksal mantralai na hai haukiba pungkun marida mioi lakh kontra lising marputra undoi tika kapki marak asida lebak asida COVID-19 dagi naba parapagi chang chada marputra undoi 0.3 ta leire haukiba pungkun marida mioi lising ni phumari hena naba phakki masi tharaga hujik phawbada naba phaba punba masing koti ama lakh tara manga hele Laibak asida hujik active case lakh taruk lising yankhaini pan leiri haukiba pungkun marida anoba case lising marpumapan thengnakhi masi tharaga apunba positive case koti ama lakh kulumdoi yaure mantraloina hairiba matam asida laijat asina mioi chate tara mari chikhibagi pau phangki masi tharaga hujik phawada laijat asidagi leikitaba apunba masing lakh ama lising humphumari chamatara sure Amaromda Orissa Sarkana Raja Duda Jila Tarada Numidangi Matamda curfew thamkhre hairiba mafam sing asida COVID-19 gi case mazing hingalakpadagi numidang pung tara dagi ayuk pung manga phawa curfew thamkhibani Bihar Sarkana Raja Duda COVID-19 gi laichat hingalakliba sigi yenglaga school college amasung coaching institute sing tha sigi taramathoi phawa thingkhre warep asi raja gi crisis management committee gi mifamna laukhibani Jharkhand ngarang nongma khakta da mioi chanipan humpudraw humdoi COVID-19 positive obe thengnare oirakliba phibam asi yenglaga mairoi sing yauna COVID test tawthokna ba Rajya Sarkar na hukum thokre Maharashtra da haukiba pungkun mari asida mioi lising ni phumapan chamri ni phutaret COVID-19 positive obe thengnare masi haukiba chahiga yengnaru bada nongma khakta da khwaidaki masing yamba oire Raja gi haksal bibhagna hai laichat asina maram oiduna mioi chani humputra tare laiki dabaga loinana sikhiba masing puna lising yangkai manga chatuk yangkai taruk sukhre hojik phawada Mumbai da COVID-19 positive oikiba apunba masing lakh mari lising iphumathoi henkhre Chhattisgarh gi Bastar lamdam gi Bijapur jila da ngarang mawisinga khuthokna bada security gi mioi manga laikhidre adugo kunmarina asok apan nangle police na hai mawis ki asiba hakjang ani amasu phangki asokpa jawan sing adu Bijapur district headquarters ta purakre makhoidugi manungda mioi taret aruba phibamda leiri loichilakpata COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask zupa phutaruk lapna na leiba khutsa amadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thawong ahum asingak na chatpinaba amukana ningsingjari aroibada maruiba pau amuhanna Assam nongchup Bengal gi ahum suba tangkak amadi Tamil Nadu Kerala Puducherry gi tangkak ama khaktang da pangthokadaba Bidhan Sabha mikhal gi vote khombagi matam asinungthil loire Manipur da ngarang mioi mapan COVID-19 positive oiba thengnakhi Kendra na hairi COVID-19 gi yenglaga sample test tawgi chang hengat anba containment zone amasung micro containment zone thamnaba raija singda khangan khre amasung leibak asigi oina mioi koti 8 lakh yangkai hna COVID-19 gi tika kap khre paulu jere